unutar ove jedrilice ima dosta patenata, nekakvih sistema koji su predviđeni za olakšavanje funkcioniranja na brodu kad je nagnut. Evo, trenutno je brod nagnut za nekakvih možda 15 stupnjeva 20 i u ovoj fazi, znači, već koristimo nekakve patente, nekakve pomične sisteme koji nam olakšavaju život. Ovo je, na primjer, krevet koji služi za odmor, ali to je krevet na kojem spavamo, koji možemo regulirati, znači, njegov nagib. Ovo je nekakav njegov prirodni položaj u kojemu ispadamo ako nismo nagnuti. Znači, prije spavanja se nagneš. Isto tako imamo jedan sistem pomicanja opreme. Znači, sva oprema, sva najveća težina broda se nalazi u ove četiri spremnika koja možemo jednostavnim pomicanjem konopa okretati, znači, poprečnoj osi, što nam uvelike olakšava posao, jer se ne moramo umarati sve to na ruke prebaciti. Da se tu laška tegne. Jako jednostavno, imamo svu svoju, znači, opremu, sve stvari na jednoj strani broda. Prijevi rade, prije manovra, ovako se to sve prebaci na drugu stranu. Prebaci se tamo, navigacijski stol se okrene malo ovako, prepumpaju se vodeni balasti, imamo tu sisteme za prepumpavanje balasta i onda smo spremni za manevar, znači za viradu ili nekakvu polabandu ili već što je to radi. Navigacijski stol kojemu je ovo nekakav normalni položaj, kad je brod nagnut mi ga možemo zakrenuti da nam je lakše funkcionirati. Zauzmemo nekakav položaj koji je nama najudobniji i, znači, radimo navigaciju ovako.